Uyashosholoza ubhombela isitimela samampondo babamkhulu omkhulu ukhethwe igumgedlela phakade ami. Sisaqhubeka nakho ukuyigubha le mpande eyabulala isizwe sase-Afrika. Ngoba phela lichazelwe igumgedlela ukuthi lenkolo lena yanikwa bona abamnyama, izizwe zamaJaphani, amaChina, amaNdiya abanikezwanga le nkolo njengoba babona beyizizwe eziphumelele, ngoba phela le nkolo kwakungeyaseRome nase-Italy, ifake amasiko abo njengoba ubona kuphuzwa amawayini nezidlo ezisuke zidliwa khona eziwusiko likaNkulunkulu wabo wewayini. Base bekhohlisa lo muntu omnyama ososizini bathi isidlo, igazi likaJesu. Kodwa leli wayini uyalibona phela lidayisa ebhodlela sitolo, igazi kanjani lemvalo, kanye nalo mbhako oqinileyo okuthiwa umzimba wakhe phela uKristu lona, kushiwo umbhako oqinileyo. Besho benza umgubho walo nkulunkulu waseRoma, unkulunkulu wewayini uDionysus. Nangu phambi kwethu bayamdumisa, kodwa bethi baqonde ukuphuza igazi lomuntu bedle nomzimba wakhe. Kwakunhloboni yona yento leyo, kudliwa abantu. Ekubeni uNkulunkulu eshilo ku-level 11 ukuthi iziphi iy'lwane kufaneke uzidle nekufaneke ungazidli. Kodwa bona abantu baphambana nehlombe, badla izingulube nonogwaja namagalikuni lawo kuthiwa angadliwa. Bese begijima beyophuza lamawayini ekuthiwa awangaphuzwa, bethi baphuza igazi. Nalo futhi igazi ongafanele liphuzwe. Kusayiyo njalo imisebenzi yaso lesi siqhwaga esiwu-Alexander the Great, okuyisona esiqale zonke lezi ndaba ngokungena eGibhithe sishintshe inkolo yakhona. Ngesandla sakhe umngani wakhe lona phela esifike samgcoba samenza waba yinkosi khona eGibhithe ukuba agade lelizwe, egadele yena u-Alexander the Great. Phela ufike wazuza igama lokuqala lokuthi unguThulimi, lokho kwakusho ukuthi useyinkosi yamakhosi. Uyena wayeseshaya umthetho kulelizwe laseGibhithe, akukho kwakufanele kwenzeke ngaphandle kwakhe. Njengoba ebize inkomfa phela lapho ebefuna ukufakwa ngenkani kubo labo onkulunkulu baseGibhithe ukuthi naye abe ngunkulunkulu. Lapho phela aphume khona umkhankaso namabutho akhe ebulala bonke ababephikisana nalesi sifiso sakhe sokuba unkulunkulu. Wayehambela onke amadolobha lapho ehamba khona ebulala ababephikisana nentando yokuthi ebe ngunkulunkulu. Le ndaba yesiqhwaga esiwuThulimi yayisidume kulo lonke laseGibhithe ukuthi uyeza nakini uThulimi uzonibulala ngoba ufuna ukuba yinkosi yasezulwini. Phela lento wayeyithathe kulo izwe lakubo lase-Italy naseRome lapho kukhonzwa khona izithixo, njengoba lichazile igumgedlela ukuthi mawuyinkosi khona lapha noma uliqhawe elikhulu wawuphendulwa ube yinkosi ewunkulunkulu. Baqala abantu baseGibhithe ukubona ukuthi bayaphela manje beqedwa lesi siqhwaga esiwuThulimi. Bafanele beqhamuke necebo ngoba liphuma liyangena kuwo wonke amathempeli akuwo amadolobha aseGibhithe. Waze wafika kwelinye idolobha okuthiwa iMemphis lakhona eGibhithe. Wathi mayefika khona kanti abefundisi bakhona naso sonke isigungu sebandla sesihlangene sayibona lento ukuthi cha madoda, sizophela yilesi siqhwaga ngoba siyagawula ngenkemba. Bakhetha ukuhlala naso phansi lesi siqhwaga bexoxisane naso. Sasho lesi siqhwaga ukuthi ngifuna ukuba yinkosi yenu, ningiguqele ngibe unkulunkulu phezu kwenu. Laba befundisi baseMemphis base bemhlelele konke lokho njengoba phela wayisuka khona lena eGreece, emazweni phela ayekhonza unkulunkulu welanga, ababemkhonza ngeSunday. Phela lapha e-Egypt khona babekhonza ngeSabbath day. Laba befundisi bayivuma induku base bethi
bazokwenza uhlelo lokuthi bemfake naye kuzo izithombe ebe ngunkulunkulu. Bacinga isithixo esithile abazosithatha besiphendule sihambisane nalo nkulunkulu omusha ozokhandwa lapha. Base bethola lo nkulunkulu okuthiwa u-Apis, oyinkomo othwele uphawu lwelanga ekhanda. Benzela yena phela uTholimu ngoba ekhonza unkulunkulu welanga, bamtholela isithixo esihlobene nelanga. Base bethi labefundisi bazothatha nalesi sithixo sika-Osiris sihlanganiswe naye phela unkulunkulu ongu-Apis ukuze kube namandla athe thuthu. Wahleka kakhulu uTholimu, ehlekiswa injabulo. Nabo abamfundisi baseMemphis bajabula kakhulu ngoba phela bebona ukuthi sebezosinda kule nkemba kaTholimu. Kwabe sekufanele kusheshwe kukhandwe isithixo phela sakhe uTholimu. Kuyilapho kwase kufanele azuze futhi elinye igama lesithathu, lobunkulunkulu phela. Njengoba phela sichazile ukuthi lelithi Tholimu limele phela ubukhosi. Leli gama lobunkulunkulu bakhe kwaba uSerapis. Sakhandwa isithixo sakhe sabekwa ethempelini, sagoqelwa, bayeka ukukhonza u-Amon ongunkulunkulu wabo. Kodwa abanye abadina kakhulu lento, labo ababediniwe babulawa, abanye baphunyuka babaleka. Kuyilapho-ke uTholimu ayiseqhosha khona kakhulu ngoba uma ekubambile ukuthi awuhambisani naye, uma ukhombisa ukujika umqondo nokuthi usuzinikela kuye, waye akusindise angabe sakubulala. Wabe sethi ngunkulunkulu impela ngoba nginamandla okubhubhisa nokuphilisa. Wabe sephinde sezuza futhi elinye igama elichaza ukuthi usewumsindisi. Lelo gama elalithi uyisotha. Wabe seba namagama amane. Njengoba phela kade engundunankulu uClaudius wasesuka waba uTholimu, inkosi yamakhosi, waseba unkulunkulu uSerapis. Wasephinda eseba umsindisi manje. Yaqhubeka yasabalala yonke indawo lenkolo yakhe, esithixo sakhe sasesizungeza kuwo wonke amathempeli ase-Egypt. Kwaphoqa ukuthi manje kumele iqanjwe lenkolo yakhe nebandla lakhe ngoba wayesezuze abantu abaningi baseGibhithe ababesaba ukufa. Ibandla lakhe kwathiwa i-Orthodox. Lonke lolu chungechunge lamaGrisi ehlasela khona phela e-Egypt laliqale kuyo iminyaka yabo-332 BC. Khumbula phela iminyaka yama-BC njalo iyehla, ayikhuphuki iye phezulu. Waqhubeka njalo uTholimu waba ngunkulunkulu khona e-Egypt. Kuyilapho baguqula khona nazo lezi ezinye izithombe zakhona e-Egypt beziqu ezintathu zobunkulunkulu bomuntu, unkulunkulu mama, unkulunkulu baba, unkulunkulu umntwana. Bawashintsha amagama azo lezi zithixo. U-Aset waba ngu-Isis, Osa waba ngu-Osiris, uHero waba ngu-Horus. Phela lezi zithixo ezintathu izona ezazibaluleke kakhulu eGibhithe. Baqhubeka bamkhonza njalo uTholimu, Serapis, Sotha. Noma esefile babelokhu beqhubeke njalo beguqa kuye. Nabo abashumayeli bakhe abaningi ababesabelele kuyo lonke laseGibhithe behambe beshumayela le nkolo yakhe uSerapis, abaze bayeke. Ilapho phela basebembiza ngomgcotshwa omkhulu wasezulwini yena uSerapis. Ngayo iminyaka ka-135 BC sebebiza uSerapis ngomKristu. Kwase kuqala lona-ke ibandla lakhe ekuthiwa ngamaChristian. Babebizwa kanjalo abalandeli bakhe uSerapis. Kodwa labalandeli baqala bengathandi ukulandela le nkolo, okuyibo phela ubugwala bokusaba ukufa. Nesithombe sakhe uSerapis sasizula kuwo wonke amathempeli, sifakwe ilanga ekhanda lakhe ngemumva. Phela kumele loya nkulunkulu wakhe amkhonza unkulunkulu welanga okhonzwa e-Egypt nakuwo amaGreki.
Liguqa ngedolo elilodwa igumgedlela ngoba liyabuya maduzane phakathi. Amen.